是咪故意做radio 錢啊？ Shining bright, don't walk away now, don't you say goodbye. Ole, Anton, hadi ole kula. Ole tu na chuan zon da le chana hun an lo nei do na pi mare contestant number 1 Miss Earth, no Miss Venus, Miss Mercury, Zola. Hello. In the Lemia, không phải tất nhiên thì lâu in tròn quan thế nghiệm. In tất sát thế cái này nên nhàn ít biển hi này, mẹ không phải tất nhiên với nia, clear to mình quý dùng không được hi, ít tròn sệt lâu nên chân khai siêu thế nghiệm. Mà chạy tầm lệ thiếu chuyên nghề như vậy. Cái lỗ men, xoan giống nó khát rồi để được cái này à. Big Bang mi xí lông đi ta là, nghe ít tiếng. Thu tập đâu chẳng đúng mình. Ít tiếng đủ khá cần sự đủ này. Khi lỗ mặt thì em ta nghe ít mà nóng tí thế. Imo. Imo. In hô nào nó trả dọc này nó cái trái chủ đi cái hàn. Cái lỗ men, cái sao cho nên men. Miss Venus, kan lo me. Do not want contestant number 2. Miss Venus, Nunua. Miss Cindy. Yes. So, do you have a boyfriend? Oh no, I don't. Hollywood star, tungai star bel. Shah Rukh Khan, John Abraham. John Abraham này. Anything else? A sexier. So you would date him, right? Good. If you're Miss Big Bang, what would you do? Girgao chapati ya vay mi man ro kha. Cheng ngao ka tip sang asong in ka leyang. Thank you, Miss Venus. Next, contestant number 3, Miss Earth. Bilaram Huna. Miss Maria. Namaste. 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 Ani le ka zo tor che chu ipian anal meme ya. Sombe hian awi lampang e na sati. An soyan chin khan. Engenge Miss ilo di do tu na hian. Engenge sim ngai ni ai shat. It's a me chan til chalo. Tang quy tu le te atiro ma tu hi ban san te la achan ta tho wi do akalo ni te wi ta tan so ta tan Along ne me chuanin Miss lo ta la Miss Big Bang lo ta la nge iti tu ai mi cha na te ki ta thiam lo in ko se la mara chu ke hi box he ni lo in ku bi ga de tang Thank you. Next is contestant number 4, Miss Mers, Shata.
Miss Mars. Ooh. Your skin is glowing, it's so beautiful. Can you tell me the secret of your beauty? Bermaram tapi kecacina. Nai lo. Nada khane. Good. If you're Miss Big Bang, what would you do? Keleng mấy này. Thank you. Next is contestant number 5, Miss Jupiter Santea. Thank you. Beauty bonds and see the boy in the shop. Malamilo, I take him late. Oh, Apian was he can move it on 2 pounds or two. Jim boy can the on board, the on board, they come there. It's on there. 2 pounds on exercise. It regular taka it needing. Habit ang ay nei ka claim ang ay soy thi in ay mi pwede mai ha Nei tere mai pakhan chu ching ron ti to lu ko ki khub le ke ni ti koi ma da ti sa koi ka mo koi ga zinga nge thaya zinga koi ga thaya avai voi so sorry to ko ki khub nei tere mai so tu chu tamanga mase kati tam tak chu push up hi mi pati tu chu me lo tinge ani lo on for lo me chuan atokan big bang miss lo ka la enge itiang ki commission here Big Bang Miss Lonita se kum tin hianin alo bera thatin hian e fresher ka khoi hon siam kan lo me Thank you. And next is contestant number 6, Miss Saturn Marima. Miss Saturn. Whoa, look at the smile. Will you share the secret of your sexy smile with us, please? Your sexy smile. Toothpaste nge. Actually, I always smile when I'm sleeping also. You were born with a smile. Okay, now tell me, what would you do if you miss Big Bang? Those who are studying here, they will get job. Those who already get job, they will not get job. That's all. Thank you. Thank you. Thank you. And next is contestant number 7, Miss Neptune Santea. hello ibu ini kan lo ini teng dai the chuan thil pati zo che kan ya pakhat ka zo sa tu chu chu ni ron kan the toi kha na ga ti em me ya chuan in sexy te pon lo ti chen ni kan hung lam atang hianin enge nangma taksa de nangma shimshima hian enge sex appeal dia ishan engwang hian nge hetyang din mun lo thin the bai nia te ni mi shil them ke tak chen te nan se chen me me da na chuan kamong bor verin na ti en mo the ani no ani show one look there có cái gì kia đi làm thêm nó kia thì cũng thiên vậy bố chết kìa
ai te ka fu ba no ni ka chill tal ka ti ka ring ka to ko si ka le kan lo be ya ki ko sa le be. Thank you. And next is Miss Pluto, Dua. Chị khá cần sống mình phải cần sống hết rồi. Anh em rồi đâu. Mà đâu cần hồ. Looking sexy tonight. Of course. So, what's your favorite hobby? My hobby is just to take a ram on a fashion show. Okay, can you show us one more time, please? My pet. That's good. So what would you do if you were Miss Big Bang? Di mo kan di karing lau kesak. I don't think I can do that. Anything is possible. Anything is possible. I know that, but everything is not impossible. But there is a film called Mission Impossible. That's only a film. But you did it in the end. You did it in the end. In the end? In the end, yes. In the end, the song is sang by this Linkin Park. I didn't know that. Thank you for the education. What? Thank you for the education. Thank you. Thank you. And next, Miss Simeiku. Nghe cái giọng chỗ thì sẽ réo về 이런 갈등이 딱바닥 왜 추마 fakkat ko anin sum zawlawa Katung kan yang mase kristanya thika ituru ki baina ha kan shadu ni zuan islam fa du song a dream man engan mi nge fasalai do mission them ui har the Sekte apa nih bilang? tu te ada sekte Wah, ibu nak coba angkatnya. ani le tu ni first love Ui, 민족 boleh nak cuba. Ini nggak zonai cuman ni mo. Kegor tepuk hawai loh. Jalan tahu panggung tu kegor yang mo jalan di bawah. acha ani le miss lo ni tala nge Ui, miss. Kapul lo masih lagi miss kalau ni bet tahu cuman ni mo. Organize tu tak boleh kalau miss yang tahu sih kan itu tahu kan itu cara Jadi kan tu ni tahu orang ni gitu ni orang mereka tu. ani ni ni tu chan tu cha toi te han sei lo kap te lo ni ka ta ka min I me cha ni lo lai pi te ne na Itu setori kan hal tu dul flat pam teh ni teh mo haro puisin ahar turun ni yang ai kan lo be kalau me in sa bai chu nga kan lo be me ni na kin na in sa kwa ni nga tu ka pai ni han kal kwa ni na pakhat te te in Miss Mercury chang an lo chang sila First contestant, Miss Mercury. Next,
vek to ang ma vek jong khan tu da chuan pakhat na chau kan puang do na in the ba in sang thia ma in da to ga ma se pakhat na hi chu pakhat chawan ni chin ahne ni thelo so mi puang tur chuan Cindy kan lo so mang stage ya lo chho se la And now the winner goes to the first time in my life I'm coming on this stage, so I'm really honored. And Miss Neptune! Woo!